Ai bos, doadoahk,
Isa ko ng senior pastor di grupo Kolonya Protestant Youth KPY sa dunia Mwomwohdsou ng Baakan nila na Mr. Parak na hirkan na yang betul warung sa Jogja ngusung watar dito ngusung tis image drama may jet yacht last number sa bilang pangata apa yang kamweit jalan ibu yang cek buka Kalahngan
Iban kapese ang kira skit ko mapitak ng Mwomwohdsou. Wahnparon mo naman mapitak agay git Polonia anjawat. Akit ke iban introduce Israel ko mia. Al santri sounkohwa Rus sang man hari yang kit eman sang kenan param eman sang payes kiti o eman tuarak tel Kepinle por kalan sang Mwomwohdsou kemarin chairman Kepinle nan pinagwat wahnparon Wilson Halkenberger ko sang Mwomwohdsou nan o yang kit ibo tanis o misis sounkohwa o sounkohwa sang kohwa o dal iyo sounkohwa sang kohwa sounkohwa sang man sounkohwa sang param bagay masama rin di sounkohwa o sounkohwa sang nanu di Rose Kalan ligan wewegediyo naging president di Kokoto ranwat kal wewegeme Mrs. Yuber Chashani ma president di ran go baso samos hari ibili yang rabi mer pasal ay foto imarin Mrs. Ka Mrs. Wahnparon ka ya kedparon ka belian pasal iwas second pwede ya mah o kapal mawiyang kit sa Mwomwohdsou inal ma sang Kepinle yang lain inal ma tenan nation ma o kata makin muyawe ansawat dengan magis keito sang keyoran laut nan patak ba second waya arail kemuya epit pulupul kesampalan pulupulan yang toto sarawi ayima ongat mereka yang tim mereka inan kesampalan pidek na pasal dan wewegi usai nan buk sarawi Thomas emen wahnparon ko Thomas emen wahnparon ko ansya masises yeseta o tapen tuang Irel orang ko Thomas Sotoya Rian sama Irel petakan Thomas Jesus yeseta Sota kamera anan mau dan Jesus awya orang kita yeseta mekayo sampai proof sampai Thomas Sota kamera pwehki sorry yang patran Israel and so true Jesus. Ayi kesambalan yang tetap sarau. Ini makanya kita kesambalan youth. Oleh bangsa kesambalan youth. Pwehki makmalkan kelal na tetap sarau. Akit memalarkan. Miat kopor-kopor. Tetap kesambalan. Kita melakukan koko. Tapi main dia kismata introduce Arail, iban pageren wahnparon al santri sounkohwa and William Tikileiso we are at Kalahngan kumwail.
Senior Pastor, Chairman ng Mwomwohdsou, Mwomwohdsou, Tikileiso, Kepinle wahnparon, Petwulan. Iban Willianti, Chairman ng Mwomwohdsou, wahnparon kan, arail kan, kedkohwa sounkohwa kan, kedkohwa pato ng Mwomwohdsou, melel Kalahngan kumwail, kan, sounkohwa kan, patayang siyang Mwomwohdsou Kepinle. Kalahngan ng kumwail, pwehki ang kag kamweit ang amwail kumwail kag pato truwang kan, may pato ng Mwomwohdsou Tikileiso, melel Chairman ng Mwomwohdsou, the Senior Pastor, and may mga isa man magmawia, at niya may ako sa magkasampuan, o pilkin-kiyang kaporapor, o ang ni magkuya, Mwomwohdsou, wahnparon ng Mwomwohdsou, magkumaikoto sa mga. Pilkin kakelagay na net sumalita, tato, may uya na Mwomwohdsou, tato sa rangot. Ang may porto sa kung rangot, so uya, may kaping o katulaw, o kids kan, may patwasat, pwehki, siya inin peran kita may para tungkol o uya may program and kokod takang kamweit o kid wahnparon kan pedparon ng Mwomwohdsou reports ina kara ta shows kung the nation watch ina Willianti Senior Chairman ng Mwomwohdsou o wahnparon kan paros sounkohwa at sumalwaran kan korupsya kukusan ng Mwomwohdsou o uya at kapin ng kumwail korupsya ang pinagulban o sounkohwa kan koros. Kaya ang kumwail o Kauno Koht iang laud lel wasan kumwail pato. Kasi lesson kumwail kautan to nalakan. Kumwail yung kakaan kasi ilo kumwail siyang match kuko. Ni match may kakulyan gidi. Kedkohwa o uya gaya kumwail kapin ng kumwail. Arail. Mwomwohdsou, senior pastor, yung non-Kepinle ayari pidek para. Kamayan mo nga ma, siyempre lang manawya mo, umiyo, namor kayo yung manduya. Pero yun na mo namay ganun. Namor ka tayo, arail yan talagang pwedeng dito. Arail mo nga para kapit. Saya produce ka nang din buhat araw-araw produce na. Mga ayari, ingin mo pwede ka tayo yan. Siyempre. Dari it sumbatan ka may ang arail. Chairman Mwomwohdsou ye sumbatan karena tahu Mrs. karena ramon tu pakai ka ye bisong pada junior atau Japan. Program ni vlog. Besi sima ya Kauno Koht ka. Kepilan. Oh ya. Really, teman, lagi coba dah siapa? Sounkohwa, yang lain kebelah. Ini Chairman yang Sounkohwa nak kebelah. Oh, ano yung bata? Lain. Terkul sampai survei no. Kau kena utang kau. Oo, atin. When nung kayang bol ka na pwehki, arail pwehki kami yang wapar le doadoahk. Utungada, abil aworok yang Mwomwohdsou. Yang Mwomwohdsou. Yan may bis ka?
Ayun. Tapos mo dito. Alam mo kang sounkohwa? Wala niya. Pausa ng pwihn. Pasok kayo ang pwihn.